Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira hano kuri Ibakwe Media TV. Kubana namwe ni iby'agaciro. Amakuru yo kuri tariki 28 Gicurasi 2026 muranyemereranya heri Kinshasa, kera kabaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemeye kurekura imfungwa za mbere za AFCM 23. Abantu 37 bari bafungiye muri gereza zitandukanye mu mujyi wa Kinshasa bakekwaho gukorana na AFCM 23 barikuwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa mu gikorwa kiri gufatwa nk'intambwe ikomeye cyane ishobora kuba ifitanye n'isano n'ibiganiro byabereye i Doha bikomeje hagati y'impande zombi kubera igitutu cya Katari ndetse n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igitutu cy'Ubusuwisi. Tshisekedi yemeye kurekura imfungwa. Umunyamakuru Steve Wembi wegereye cyane AFCM 23 kuva kera ndetse na n'ubu avuga ko muri aba bantu 37 barekuwe 22 bararangije ibihano byabo mbere yuko bafungurwa, barangije imbere yabo ibihano byabo mbere yuko bafungurwa, ariko ntibafungurwa nubwo nta tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Gusa M23 izi mfungwa zabo ni ikimenyetso gifatika cy'uko ingamba zishobora kuba zigiye gukazwa, ndetse hagati y'impande zombi mu biganiro hakaba harimo ibintu bikomeye cyane bemeranyijeho byatumye Tshisekedi yemera kurekura izi mfungwa. Ndakubwira ikintu kiri mu biganiro biri kubera i Doha cyatumye Tshisekedi yemera byibuze kurekura izi mfungwa za AFCM 23. Mwibutsa ko imfungwa zose Kinshasa ifunze za M23 ni abantu bagera kuri 400, hafi 400, ni 300 na mu gihe hari izindi mfungwa M23 ifite nazo za leta ya Kinshasa zirenga 1,100. Bivuze ko rero impande zombi zatangiye kubahiriza ibyo bemeye mu biganiro. Ese koko twaba tugiye kubona ko uburasirazuba bwa Kongo bushobora kugarukamo amahoro, cyangwa ibiganiro byose byabaye cyaba ari cyo gihe kugira ngo ibyavugiwemo byubahirizwe? Ibi byose urabimenyera hano. Ndakubwira ko mu Uburundi bwakajije ubufatanye mu bya gisirikare n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibiganiro byahabereye bigahuza Minisitiri w'Ingabo wa Kongo Guy Kabombo Mandiavita ndetse na Minisitiri w'Ingabo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Marie Chantal Nijimbere. Ni ibiganiro byabo byabaye mu rwego rwo hejuru, ndetse ibi biganiro byibanze ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'igisirikare cya Kongo ndetse n'u Burundi mu bufatanye bafitanye. Amakuru avuga ko impande zombi ziyemeje gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yasinywe ku itariki 6 Werurwe 2023, ndetse amasezerano ashobora kuba agiye no kwiyongera. Ubu bufatanye burushaho kugaragara mu gihe cy'urugamba. Amwe mu masezerano basinyanye rero harimo ko bazakomeza gufatanya na leta ya Kinshasa mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa AFCM 23. Ese amasezerano basinyanye ni ayahe? Ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bizagenda gute kugira ngo aya masezerano abe yashyirwa mu bikorwa, dore ko ari amasezerano avuguruye? Ese M23 irabibona nk'iki? Ibi byose ndabigufitiye hano. Ndaza no kukubwira ku makuru afitanye isano n'imirwano ikomeye cyane yongeye kubura muri teritwari ya Masisi nyuma y'uko M23 ifashe uduce tugera ku 10 itwambuye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Kugeza ubu amakuru aravuga ko imirwano ikomeye cyane yongeye kubera muri teritwari ya Masisi yari injyana muntu, ndetse amakuru aranavuga ko M23 bisize yivuganye bamwe mu bakoroneri bakomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse hari n'amakuru avuga ko hari abazalendo barenga 200 ngo barasiwe mu gace gakomeye cyane muri Masisi. Ndibuze kuba nkubwira aho bageragezaga kwinjira mu gace ka Rubaya. Ibi byose n'ibindi nakubwiye, reka mbive muzini muzingo. Ndanakubwira ko hakurya y'inyanja ngari amakuru avugwa mu bitero bikomeye cyane by'Uburusiya kuri Ukraine yongeye
byongeye guhindura isura mu burasirazuba bwo hagati. Igihugu cy'Uburusiya ngo gishaka kurasa umurwa mukuru i Kiev mu buryo bukomeye cyane, ndetse bishobora no guhindura isura y'intambara ikomeye cyane iri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Reka ibyo byose n'ibindi nakubwiye mbivi muzi muzingo 5 kuri 5. Reka mbahereze ikaze n'abasaba gukora subscribe. Turi muri teritwari ya Masisi ku muhanda Route Nationale nimero 5 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo habyukiye imirwano ikaze nyuma y'uko ingabo za leta ya Kinshasa zari zimaze kwamburwa uduce tugera ku 10, ndetse amakuru aravuga ko iyi mirwano yongeye gusatira agace ka Rubaya kuva mu gitondo cyo ku ya 27 Gicurasi 2026. Uduce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi twari turi kuberamo imirwano ikaze ihanganishije ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 n'ingabo za leta ya Kinshasa. Muri iyi mirwano yari iri kubera mu ntera ngufi uvuye muri Rubaya, ni ibirometero birirwa muri 30 uvuye muri centre ya Rubaya. Ingabo za leta ya Kinshasa zifashwa n'imitwe ya Wazalendo irimo Nyatura ndetse n'umutwe w'iterabwoba w'abajenosideri wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Ntiharamenyekana uruhande rwatangije imirwano ku rundi, gusa amakuru aravuga ko abaturage bamaze igihe kinini bumva urusaku rw'ibiturika ndetse intwaro ziremereye cyane n'izoroheje zari ziri kumvikana bitandukanye n'uko byari bimaze iminsi bimeze kuva mu gitondo cyo ku ya 26 Gicurasi kugeza mu masaha y'igicamunsi. M23 yambuye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa uduce twinshi mu gihe basatiraga agace ka Rubaya karimo Bukinanyana ndetse Gisenyi, Runigu, Kalunga, Bushiha, Konkwe ndetse n'ahitwa Nyakirango, Mushebere na Kavuta. Amakuru aravuga ko aka gace ka Rubaya nubwo kasatiriwe n'imirwano ikaze, gusa Rubaya kugeza ubu raporo zivayo ziravuga ko M23 ari igifite aha Rubaya. Ati urusaku rw'intwaro ziremereye cyane nirwo rwari ruri kumvikana hafi ya Rubaya mu birometero bigera kuri 30 byonyine. Uyu ni umutangabuhamya watubwiraga aya makuru. Undi muturage yatubwiye ko nyuma y'imirwano ikaze yabaye ku ya 26 yasize abarwanyi b'Abazalendo benshi basubiye inyuma, ndetse amakuru avuga ko basubiye mu ntera y'ibirometero 15 uvuye muri Rubaya n'ubundi bari hafi aho ngaho. Ingabo za leta ya Kinshasa zapfushije ku bwinshi abasirikare babo mu mirwano imaze iminsi ibera hano muri teritwari ya Masisi bitandukanye n'ibyari biri kubera ku rugamba. Gusa amakuru aravuga ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC mu birometero 5 byonyine uwerekeza muri Rubaya ngo hakiri kumvikana amakuru avuga ko hari Abazalendo baba barahihishe, ndetse iki gice kinini cya Rubaya cyose kiri kugenzurwa na M23. Rero bivuze ko ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa butakemerera na gato M23 kuguma muri ibi birombe by'amabuye y'agaciro yakoruta hano muri Masisi muri Rubaya. Umuyobozi wa teritwari ya Masisi washyizweho na M23 yitwa Emmanuel Ndizeye Rutebuka yasuye abaturage bo muri centre ya Rubaya ku ya 26 abamenyesha ko ingabo za leta ya Kongo zitazigera zihafata. Uyu Ndizeye yagize ati ndabasaba ko muri Rubaya mwatuza, ati nubwo imirwano iri mu birometero 30, ati M23 ntabwo tuzemera ko FARDC yakwinjira hano muri Rubaya. Ati byaba ari ibintu bikomeye cyane iramutse ihinjiye. Byanagaragaye ko nubwo imirwano imaze iminsi ibera mu gice cya Rubaya, abaturage baho bari bakomeje ibikorwa birimo ubucuruzi, gutwara abagenzi kuri moto ndetse n'ubwubatsi. Uyu Ndizeye yavuga ko bakwiye gukomeza imirimo yabo nk'ikimenyetso kigaragaza umutekano muri aka gace. Ati ntabwo bazigera binjira muri aka gace, ati nubwo bari mu birometero bike cyane. Rubaya igenzurwa na M23 kuva muri Gicurasi 2024. Leta ya Kongo ifata kuyitakaza iyi Rubaya nk'igihombo gikomeye cyane, kuko 15 bya koruta byose byoherezwa ku isoko mpuzamahanga icukurwa muri birombe bya Rubaya muri no teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Bityo ibi birombe bifite agaciro gakomeye cyane ndetse n'igisobanuro gikomeye ku rugamba ruri kubera hano muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Reka munyemerere nerekeze i Kinshasa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemeye kurekura imfungwa za mbere za AFC M23. Abantu 37 bari bafungiye muri gereza zitandukanye muri Kinshasa bikekwaho gukorana na M23 barekuwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa
ni igikorwa cyafashwe nk'intambwe ikomeye cyane ishobora kuba ifitanye isano n'ibiganiro bya Doha bikomeje hagati y'impande zombi. Umunyamakuru Steve Wemby wegereye AFC M23 kuva kera na n'ubu avuga ko mu bantu 37 barikuwe 22 bari bararangije ibihano byabo mbere yo gufungurwa, nubwo nta tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse na AFC M23. Gusa izi mfungwa zifite igisobanuro gikomeye cyane nk'ikimenyetso cy'igikorwa cy'ingamba zo kubaka icyizere hagati y'impande zombi ziri mu biganiro. Mu byumweru bishize nibwo ibiganiro bya Doha bihuza impande zombi byakomeje kwibanda ku buryo bwo kugabanya ubushyamirane no gushyiraho uburyo bwatuma impande zombi zigera ku masezerano arambye. Kimwe mu byagarutsweho cyane harimo ikibazo cy'imfungwa n'abafashwe bashinjwa gukorana n'impande zihanganye. Abasesenguzi bavuga ko irekurwa ry'aba bantu rishobora kuba rigamije gutanga ubutumwa bwa politike no kugaragaza ubushake bwa Kinshasa mu gushyigikira ibiganiro biri kubera i Doha. Hari kandi ababona ko ibi bishobora gufungura inzira y'uko M23 yakora igikorwa nk'icyo nyine nayo ikarekura imfungwa ifite za leta ya Kinshasa. Ikibazo cy'imfungwa kimaze igihe ari kimwe mu ngingo zikomeye cyane mu mishyikirano hagati ya leta ya Kinshasa, cyane cyane abantu bashinjwa gukorana n'uyu mutwe wa AFC M23 bafatiye ibihano bikomeye cyane kubera imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo muri Mata uyu mwaka, ubwo impande zombi zari zihanganye ndetse mu kwezi gushize. Ibi byatumye n'ubundi basubira mu Busuwisi i Montreux bajya kumvikana ku mfungwa 477 zirimo 311 zo ku ruhande rwa AFC M23. Icyo gihe leta ya Kinshasa yemeye ko igiye kurekura izo mfungwa ndetse mu minsi 10 ngo bizaba byamaze gukorwa. Gusa ibi byose ntibyakozwe nk'uko byari byemeranyijwe mu biganiro byahuje impande zombi. Reka munyemerere mfungura indi page mbabwire ko Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakajije ubufatanye mu bya gisirikare. Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongereye imikoranire mu bya gisirikare n'umutekano mu gihe ingabo z'ibihugu byombi zikomeje imirwano n'umutwe wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Minisitiri w'ingabo wa Kongo Guy Kabombo Mandiavita kuwa kabiri nibwo yagiriye uruzinduko mu Bujumbura rwasize yakiriwe akanaganira ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru na mugenzi wa Burundi Marie Chantal Nijimbere. Ni ibiganiro byibanze ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Muri ibyo biganiro byabereye mu muhezo, impande zombi zaganiriye ku kurushaho kurinda imipaka ndetse isangiye ibihugu byombi no gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare ndetse no gushakira hamwe ibisubizo by'igihe kirekire ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu karere, nk'uko igitangazamakuru cyo mu bihugu byombi itangazamakuru byo mu bihugu byombi bivuga. Amakuru avuga ko impande zombi kandi ziyemeje gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yasinywe ku ya 6 Werurwe 2023. Muri uko guhura kandi abatekinisiye b'impande zombi banakoze ibiganiro bigamije gusuzuma ubufatanye buriho no gushyirwa mu bikorwa neza ibyo biyemeje ndetse no kwihutisha gahunda z'umutekano zisanzwe hagati y'impande zombi. Ubufatanye buzarushaho kugaragara mu gihe Burundi bukomeje kuba umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye ba leta ya Kinshasa mu ntambara bahanganamo na M23. Leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo baniyemeje imikoranire mu bya gisirikare, bavuga ko ari igice cy'ingenzi mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ndetse no kurinda imipaka ihuriweho. Ku rundi ruhande, Burundi, Minisitiri Nijimbere yashimangiye ko gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare n'igihugu cya Kongo ari ingenzi mu kurwanya ibibazo by'umutekano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Avuga ko ari kimwe mu bintu bizatuma igihugu cya Kongo kirushaho gufatwa nka kimwe mu bihugu by'ingenzi mu bufatanye n'igihugu cy'u Burundi. Byo burambuye, reka ntangire aya makuru nyaherere muri Cabo Delgado muri Mozambique. Amerika yemereye Total Energy na ExxonMobil gukomeza gukorana na RDF
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye ikaze ndetse ziha rugari ibigo bya Total Energy na Exxon Mobil uburenganzira bwihariye bwo gukomeza gukorana n'ingabo z'u Rwanda zikorera muri Mozambique, bitandukanye n'ibihano iki gihugu cya Amerika cyari cyarafatiye ingabo z'u Rwanda. Africa Intelligence ni ikinyamakuru dukesha inkuru kiravuga ko uru ruhushya rw'uko ibi bigo bigomba gukomeza gukorana na RDF rwatanzwe n'urwego rwa Amerika rushinzwe igenzura bihano ryitwa OFAC mu ntangiriro za Mata 2026. Iyi OFAC yemereye izi sosiyete zicukura petrol na gaze gukomeza gucungirwa umutekano n'abasirikare b'u Rwanda bari mu ntara ya Cabo Delgado muri majyaruguru ya Mozambique. Cabo Delgado isanzwe ibarizwamo imishinga minini cyane ya petrol na gaze irimo Mozambique LNG ndetse icungwa na Total Energy ndetse na Rovuma Lengine ndetse na Exxon Mobil, bikaba bafite icyicaro gikuru muri Mozambique ndetse ibi bigo byose bikaba bifite agaciro ka miliyari nyinshi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko African Intelligence bivuga, aya masosiyete yombi ntiyifuza gukomeza ibikorwa byayo adafite uburinzi bw'ingabo z'u Rwanda zimaze igihe zaragize uruhare rukomeye cyane mu kugarura amahoro n'umutekano mu ntara ikubye gatatu rw'imisozi igihumbi ya Cabo Delgado. Kuva u Rwanda rwakohereza ingabo muri Nyakanga 2021, izi sosiyete ngo zifite umutekano. Ingabo za Mozambique ziracyagaragazwa nk'izitazi ubushobozi buhagije bwo gusimbura RDF. Nyine nuvuga ngo Mozambique nta bushobozi ifite bushobora gusimbura RDF muri aka gace karinzwe cyane, kuko ibitero bikomeye cyane by'imitwe y'iterabwoba ifitanye isano na leta ya Kiislamu ya Islamic State igihagaba ibitero bitunguranye. Amakuru aravuga ko izi sosiyete zakoze ubuvugizi bukomeye cyane kugira ngo ibihano Amerika yafatiye RDF bitagira ingaruka ku mikoranire ya RDF ndetse n'izi sosiyete zicukura petrol na gaze mu gihugu cya Mozambique. Mu bo yifashishije barimo uwitwa Walter Constrena wahoze ari umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika ku butegetsi bwa George Bush. Ubu akaba ashinzwe ibikorwa bya Exxon Mobil muri Afurika. Bivugwa ko iyi Exxon Mobil uyu nguyu witwa Walter Constrena wahoze ari umunyamabanga wa George Bush muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyi manda nyine ya George Bush. Amakuru aravuga ko uyu ari we waganirije Perezida Donald Trump bakaganira ku bikorwa byo kubaka ibikorwa byo gutunganya petrol na gaze muri iki gihugu cya Mozambique, atariko dufite ingabo z'u Rwanda arizo ziducungira umutekano. Kuva muri Werurwe 2026 nibwo u Rwanda rwatangiye gutanga ubutumwa bugaragaza ko rushobora kuva muri Mozambique mu gihe ubutumwa bwabo nyine bwari bwararangiye. Ariko igihugu cya Mozambique cyahisemo gutera inkunga ikomeye cyane ndetse ibishoboka byose barabitanze kugira ngo RDF igume muri Cabo Delgado. Byari nyuma y'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yafatiye RDF n'abayobozi bakuru bayo nyuma yo kubashinja kugirana imikoranire n'umutwe wa FCM23 uri mu ntambara ikomeye n'ingabo za Leta ya Congo. Ibihugu birimo byiganje mu burengerazuba bw'isi harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeye ibi bihano. Icyakora Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda n'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo baheruka kuganira. Gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Ruven Nduhungirehe aheruka gutangaza ko u Rwanda rutakivanye ingabo muri Mozambique, bijyanye no kuba leta y'iki gihugu yaremeye gutera inkunga ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri iki gihugu cya Mozambique muri Cabo Delgado. Ibi rero bihitse bivuga ko iki gihugu cya Mozambique kugeza ubu ngubu kigifite uburinzi bw'ingabo z'u Rwanda. Reka munyemere nerekeza muri Congo Brazzaville. Congo Brazzaville igiye gukuraho viza ku banyafurika bose mu rwego rwo gukomeza kwimakaza ubumwe ndetse n'ubwisanzure bw'ingendo mu mugabane wa Afurika. Perezida Denis Sassou Nguesso wa Repubulika ya Congo Brazzaville yatangaje ko igihugu cye kizatangira kwakira abanyafurika bose badafite viza guhera ku itariki ya 1 Mutarama 2027. Iri tangazo ryatanzwe ku ya 25 Gicurasi 2026 mu muhango wo kwizihiza umunsi wa Afurika wizihizwa ku munsi hashinzwe umuryango w'ubumwe bwa Afurika witwa OEA.
cyangwa OAW wabaye intangiriro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU. Mu ijambo rye Perezida Denis Sassou Nguesso yavuze ko Afurika ikwiye gukomeza inzira yo kwishyira hamwe ndetse no korohereza abaturage bayo kugenderanira no gukorana hagati y'ibihugu byabo, aho gukomeza gushyira inzitizi zibabuza kwisanzura ku mugabane wabo. Iki cyemezo cyakiriwe neza n'abatari bake, cyane cyane mu bakurikiranira hafi gahunda y'ubukungu n'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika, aho bakomeza nyine kuba bagenderanira. Mu myaka ishize ibihugu bitandukanye bya Afurika birimo u Rwanda, Kenya, Ghana, Benin byatangiye korohereza abanyafurika mu ngendo, bamwe bakinjira badafite visa cyangwa bakayihabwa bageze ku mipaka. Abasesenguzi bavuga ko icyemezo cya Congo Brazzaville ari indi ntambwe ikomeye cyane mu gushyigikira ibikorwa by'amasoko rusange ya Afurika yitwa AFCFTA, rigamije guteza imbere ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika no kugabanya inzitizi ziriho hagati y'ibihugu. Nubwo bimaze gutyo rero, hari n'ibindi biri kwibazwa niba ibihugu byose bizabasha kugera kuri uru rwego bitewe n'ibibazo by'umutekano, imicungire y'abinjira n'abasohoka ndetse n'ubushobozi bw'inzego z'umutekano ku mipaka y'ibihugu byose bigize uyu mugabane wa Afurika. Kugeza ubu ngubu rero igihugu cya Congo Brazzaville nicyo kiri mu bihugu by'imbere biri korohereza abanyafurika kwinjira mu gihugu cyabo. Mu yandi makuru rero, mu burasirazuba bwa Congo mu mirwano ikomeye, reka munyemerere rero nerekeza